yamukubise mu mutwe tayari kiremve kiramanuka. Hey! Nuwa kangahe? Si wa kabiri. Kadukomeze filime. Aba bari kurara bapanga ibintu byose bagiye gukora agashuti, umustar kaza agiye kuza gushutinga ga publicité, hako numva ngo mugiye kugira gute. I love Bollywood music. Je nkunda imiziki ya Bollywood, ni umukobwa mushya mu kazi. My favorite songs Hamara India. Je indirimbo nkunda ni za Hamara mu Buhinde. Hey, ni umugore w'umuhinde kazi ukora hano. What? Iki? I was just saying that I really. Yene narindi kuvuga ngo nkunda indirimbo zo mu Buhinde za Hamara. Hey. Uturuka he? Nturuka muri Green Day? It's Green Day. Kunda se Green Day umunsi w'ibyatsi bibisi. Nimba uvuka muri quartier yitwa Green wakabaye ukunda n'uwo munsi w'icyatsi nyine. Cool. No, I don't. Oya ntago ngukunda. Kubera iki? It sounds like you're implying that just because my parents are from India. Cyangwa kubera ko wambonye ukabona ababyeyi banjye basa nkaho baturuka mu Buhinde. Wese wumva ko nkunda indirimbo zo mu Buhinde n'ubu. Uja. Uja. Umukobwa nibwo uwo munsi wa mbere yaje mu kazi ari gushaka. Gira inshuti ku bantu bose mu kazi mwe mufitanye umwuka mwiza mumeranye neza. Ibintu ari amahoro. Babyita kwipanga akazi. Urebe kombe barakwereka hakuno ipantaro irimo gukubura amaraso. Hunter, she's not in her ecosystem. I sure don't, Craig. Hunter nayo mboneka atari muri ya ecosystem yiwe. And if I asked you to locate her, that would. Hari ikibazo mubwiye ngo ujye kumunshakira. If I leave my ecosystem, there's no telling what would happen. Ariko nanjye ndamutse mvuye ahantu nkorera mwana genda umunshakire. Ni store manager bari kubwira abandi ari munsi bamuri munsi nyine ngo bamushakire undi mukozi wabuze abari muri company muri shop ari mazereramo n'iki byose. Do kureba hano yabonye uri abantu mukeneye gukoresha amateleviziyo rero. Amateleviziyo, amamashini, amaradiyo, amafrigo, amaprinter, telefone z'ubwoko bwose. Sort of like communism, but not really. Cyangwa ushaka PS zazo muhamagare Boaz. Kuri 0783 20 I need you to locate them. Cyangwa hariya Nyabugogo nimba ari na TV waburiye screen yayo. Hari ukuntu muba mufite ama screen yabuze ushaka kuyodalinga, si ngombwa ngo yodalinge. We genda hariya Kimisagara Nationali. Cyangwa hamagare Boaz kuri 0783 20 Gemma and Hunter, my two top girls. Gemma and Hunter. Right. Genda ucakire Gemma na Hunter na abakozi banje babiri. Anywhere, everywhere. Ubashakira ahantu hose hashoboka. Confident that you can do this for me. Basi wumve ko ibi bintu ngusabye ngo binkorere. Sanari. Ready then, okay? Suri kunyumva rata. Ndakumva. Ni boss akana ni gashyashya mu kazi urumva nago kabyanga. Kumba banagiye gushaka twe twabibonye ibyababayeho. Hey! Ipantaro wa mbere yagize gute? Yamusatuye. Ipantaro irangije igira gutya iza mu ikarito irizinga neza fresh pfundikira n'ikarito yisubiza mu ikarito. Urebe. Hey! Nababwira ngo uburozi burakora ngo nkwe. Bamubona kaboye bataramurozi. Bamutanzemo igitambo. Barajya hehe se sha? Chano. Ase bari abahungu kuki cyaze. Sasa umukobwa batumye ngaje kureba abana ageze hano. Muri cuisine nimba ari muri cuisine nimba ari muri toilette hakuno. Hey! Munyi misatsi y'umuntu kandi tayari. Reba hano umuntu ipantaro yamubitse nyagasani. Hani ipantaro yamubitse. Kize gutya. You should have been folded 30 minutes ago. Are you the right? Iyo mipira ni mwakabe mwayipanze mu minota 30 ishize. The turtle. Bundi urakanyamasyo urukwavu. The turtle. Genda akanyamasyo nka ninja tato. Ardo. Toruti ninja. Libby. What is it? Iki yagarutse hano abonye umupfu wa mbere tayari. Aramwibona. Ndamubonye wa mukobwa aruntumye. To yaje kumumwereka hano
ipantaro yishumu dore ukuntu yamukataguyemo ibice nyagasani. This is horrible. Mana yanjye ibi biteye ubwoba. Really horrible. Biteye ubwoba pe. Battling serious body issues, but it's just so sad that she couldn't reach out for help. So tragic. Ibintu biteye ubwoba. None Should we call the police? duhamagare polisi. Wapi? We're in lockdown. Turi muri lockdown, iyi nzu yose twayifunze. Internet, no nothing. Bivuze ngo nta telefone nta ki byose, ibintu byose birafunze, hatagira n'umuntu umena ibanga agahamagara hanze cyangwa birabanye babijaminze. On the shelves. That's the way the CCC's always done it, and we're not going to deviate at this crucial juncture. Nuko twahoze dukora kuva na kera iyo byageraga ahantu nk'aha. We have to do something. Ariko dufite kugira ikintu Else dukora. it'll just be panic. Nitugira umuntu tubibwire rero abantu barapanika. Besides, we're on lockdown. Kirenze ibyo turi muri lockdown, iyi nzira afunze, nta connection, nta kintu kinjira, nta There's gisohoka. really nothing we can do until 8 Nta a.m. kintu na kimwe twakora kuzageza ejo saa 2. Ejo saa 2 za There's a killer out there. wasanga se hano hari umwicanyi. We nta mwicanyi uhari. Consider Gemma a killer Kiretse nimba wumva Jama ari we mwicanyi. of herself. Yiyishe tu. Killer out there? Ufite ubwoba bw'uko haba hari umwicanyi. Yego njye I'm ndamufite. afraid. Ukunda kugira ubwoba se? No? Ujya. Anyone else to be afraid too? That's not None what se ushaka ko abandi bagira ubwoba kandi wowe utabugira? Bereke ko ushoboye wana. Sawa nari. I know it's your first day and you're eager Ndabizi ni umunsi wa mbere wawe mu kazi. to do things by the book, but Ndabizi ubwo urashaka gukora ibintu byose ugendeye ku mategeko. I don't think you understand the impact this can have. Ariko ntabwo nzi nimba uri kumva ingaruka byagira. Turned around on Abantu baramutse bamenye ko ibintu byagenze gutya. and if Monday Madness Byarangira ikirori cyacu cya Mande Madness igipfuresho cyo kuronshinga ipantaro. fails, and if the new collection fails, Kandi imyenda yacu iramutse fayirinze. the CCC fails. Umenye ko na kampani yaba fayirinze, kampani ya CCC. Uranyumva? That's not what you want, Ni ibyo ushaka se? is it? Nibyo ushaka? Oya, ntabwo ari byo nshaka. Sawa rero, umusore ari gusaba umukobwa basibanganya ibimenyetso. Hey! Kandi twabibonye. Nta kindi cyabaye. Umukobwa yaramufashije baterura ibice bya wa mubiri baraza bashyiramo hano. Baraje bashyiramo hano ikintu hano cy'igipuberi basunika bajyana mu myanda induba. You did a great job, by the way. Wari uri gukora akazi neza hagati aho. You know we had to do that, right? Urabizi ko ibi twagombaga kubikora sibyo? Sinzi impamvu uyu manager adashaka ko amakuru ajya hanze. And Jules Sinzi. will arrive at midnight. I will take care of this. Sezeranyije sebuja ko ibintu bigomba gukunda ejo atamutenguha. None atangiye gusibanganya ibimenyetso. Y'abantu atanishe noneho. The trooper back. Bwira akantu. But I'm going to waive the first month of your mandatory employee purchase plan. How's that sound? Ukwezi kwawe kwa mbere kose ngiye kukukorohereza bizagende neza. Ndumva ari sawa. Akoze. Koze icyo abantu bari gupfa bagasibanganya ibimenyetso. Amaraso si amazi rero. Hano nitwe twita kuri kampani yacu ya CCC. Sibyo? Subizamo akaboko neza. Yazanye umurambo w'umuntu awuzana mu myanda muri puberi, ngwino tugende. Ngwino duceho. Bakomeza imbere bisubirira mu byabo basubire mu kazi. Gusa umukobwa arabibonye. Nubwo tuvuye aho twigarukira hakuno do. Hey! Muri ya puberi tugaruke no muri shop. Kantu ku kandi umuntu ashaka utuntu twose mugende mutuzirikana. Umukobwa agarutse hano arabanza reba mu bantu bose bakorana, ninde muntu waba ari umwicanyira? Ninde muntu waba ari umwicanyi hano? Bari gupanga imyenda, ejo n'akazi, hari umugore ugiye kuza gukorera shooting hano. We uri kudushakamo igipimo muko? Niko. Hey! Umukobwa biramucanga ariko abaginga bose hari uwazanye imyenda. Azanye imyenda hano? Azanye ipantaro. Azanye ikarita irimo ya pantaro. Cunga abantu ku maso. Ipantaro yazanye uturongo izi S. Iri ibara ry'umutuku nta ryari ririmo. Yagasanye. Bivuze ngo iyi pantaro simaze kwica abantu babiri uko yishe umuntu hiyongeraho ibara ry'umutuku. Craig. Simbizi Craig. Sanda kumva ndakumva. Sawa sanari. Dore ipantaro do. Ipantaro ariko imeze nk'aho iri kumushika. Yayipakiye mu ikarito. Iyi pantaro ndayitsindira. Iyi pantaro ndayitsindira. Ahita ayitsindira neza ari pose. Dacaho. Urebe filime witonze.
ukuntu abantu bakora mu ruganda baba bafite verisiyo zitarasohoka ku kintu runaka. Jondi ni mumbona ngenda muri Land Rover Defender 130 outbound uzasakuza. I'm gonna save your ass this time, but quick lord, what's your cyanga Cadillac muzi nkora iki? funny? Craig, I'm in the stock room. ngende muri stock room. Looking for Hunter. Ndi gushaka Hunter, kumbe yajyanye ipantaro. Get you back on the floor, stat. Sa byihorere ndashaka kugaruka ukaza mu kazi. Okay. Kuri kamera. Uri filime witonze. Ipantaro ubwo zarangije guhinduka tayari. Cyawe, kora gutya. Hey. Rebye kuri kamera. Kuri kamera batanamubona. Ushaka abantu bakwesitarira ama CCTV. Amagara Boaz. Kuri 0783 And I can't be 2016 Lord! televiziyo yawe ifite ikibazo cyangwa se imashini, radio, frigo, printer, hari ukuntu nka phone yawe yarapfuye ikirahure cyangwa TV bakakubwira ngo iki kirahure keretse kugitangira commande uhamagara Boaz. Ko we yigirayo yajano sawe panaro yamuciye urutoki do rebe fungu imashini urutoki raruca karabaye hey dokera ruciye dore panaro fayo hano ipanaro fata gutya kabakira gaca uca ikiganza karabaye ipanaro iri hano birimo imizigo niba ari biki fata kandi kaganza poko gacaho nyagasani dore ngira namumeneka ifite n'amenyo we murabibonye ifite n'amenyo cyawe ciya kandi kaganza hey doramenyo do nyagasani byaramucanze bagije zamuka ryo fata ingwato imashini kegeta ingwato neza yitonze tayari tuganze yasizeho yakegese ingoto mana y'isi n'ijuru dore ipantaro ibyiri gukora yari yavuye kuri kamera byibura nta n'umuntu ubibonye urebe filime witonze mwibuke ipantaro irangije muri ya AC hajyamo akarongo ka gatatiza kunywa amaraso hano iyi pantaro irakwica igahita inywa n'amaraso rode wamuginga we do yasaze yabaye nka kaboyi yamaze gushyira muri mwabiri ahita atangira gusinda nk'abacengezi. Lord, what's your 20? I told you to get back on the floor. We have a situation here. Lord! Rode wamuginga yaje hano hamagara Rode aramubura. Rode tubonye ibibaye kumbe twigarukire hano kubwo yaramukurikiye gake bucece ariko manager ari kujya aramukurikiye yaje hamagara Rode twabonye ibyamubayeho ni ka kagabo kagashinwa kari kambaye uturinete kirano yaje akurikiye icyombo yumva aho kivugira yumva kiri mu ikarito manager turi mu masaha y'ijoro lockdown ntabwo iratangira ariko harabura gatoya ngo itangire kuri hano byari kanze to ipantaro yamwishe imukataguramo ibice neza cyane irangije iraza imushyira mu ikarito. Oya you were the best goddamn reacher manager this place has. It's you, Peter B. Ubwo yavuye arebe mwana usi wa musore oya hiriya ntabwo ari wiriya ni maneke ni bya bibumbano bambika imyenda bagiye kuyigurisha. crazy around Monday Madness. Iyi Monday Madness yasashije abantu ejo bazalonshinga ipantaro nshyashya icyo batazi ipantaro bashaka kuronshinga. Se bite byawe ni ikihe kibazo muko ntabarangira iduka ricuruza imyenda mw'iyi minsi muzamenye ko ushobora kugura imyenda ahantu utazi ugasanga bikobereye nka gutya. Tuhamagare polisi No. oya Highly advised.
against that course of action. ibyo bintu binyuranye n'amategeko dukorera hano mu kazi. You know, maybe you're right. Uzi n'ikindi bibi harya niko bakwita I tell you what. ibi tugira icyo tubikoraho. I will call Harold. Reka nkubwire mpamagare Harold boss Advise on the best course of action. Okay? kubw'inyungu z'ipantaro ejo tuzashyira hanze Yeah. cyamunara cy'imyenda kizaba. Great. Cyiza cyane uyu mugabo akunda akazi koko. Ahangwe none. Ngino hano. Asani. Poko! Kubisa ikintu mu mutwe. Utaza kujyana n'utugambo muko. Utaza no kujyana utugambo. Iyi filime witonze. Lockdown deactivated. Lockdown deactivated. Bafunguye gutya. Hari uwinjiye. Wa mukobwa uje gushutinga publicity. Yahise yinjira ni Slay Queen skill media do. Ni Slay Queen. Kaje gushutinga advert nicyo katazi. Kaje gushutingiramo advert cyangwa se publicity. Harimo ibibazo byinshi. My God. Mwana yanjye. Like totally excited. I could just die. Mbega ukuntu nayagaye nje ndumva nanapfa mpfuye ntari bikaje kayagaye hakuno. Gaturagurika nk'injugu. Guys, phones down. Phones down. Telefone zanyu hasi ntabwo byemewe. Everything better be ready or Harold will roast. Ibintu byose bitunganye cyangwa se Harold boss azagukwema ingoto wamuginga. Set. So what's the game plan? Ahubwo I turabigenza start gute? with the floor and take her through the jeans ecosystem. Ndakeka tujye kubanza tujye gufata ziriya jeans zo muri ecosystem. We Vayon. That's with that Craig. Me? Bari mu kumbaza kwabwa. Njyewe kweri bakwiriye kumumbaza. Uri aho wasamye ari we bagomba kubikubaza. Absolutely 100%. Ijana ku ijana ndakumva neza cyane. To have you on board with us, Barb. So glad. Oh my God. Are those the super shapers? Yes, they certainly are. Mana yanjye ni ya pantaro. For my whole entire life. Iyi pantaro nari nyitegereje ubuzima bwanjye bwose. Natwe twari tugiye. You're the woman of the hour. Si we mugore w'iyisase shaka tugiye gushuti. Thinking. Give us your vision. Tubwire uko iyi pantaro uri kuyibona. Tubwire turebe ni Slay Queen. Love everything but these. Jye nakunze ibintu byose ariko iyi pantaro These I want. niyo nshaka muyizanire. For her. Absolutely. Iyi pantaro wayimuzanira cyane You, nayimuzanira. honey? Wambara kanga nambara zero. I certainly do. Uri kubyumva I'll ndi kubyumva kabisa. have to go get those myself. Reka njye no kuyizanira ku giti cyanjye mabuja. Get them. Cyenda uyizane nyine. Ntabwo ubona ko umusitari kazi yageze hano ariko nawe ntukagorane. We're going live in 10 minutes. Turajya live mu minota 10. Agiye kujya live kuri YouTube abanza batwikire. Ibyo byose nkakurujya kuvuga ngo umuntu tumutwikire iki. At stake here, I have Kuri wa kabiri tujya duhurira Kicukiro Antonove. Kuri wa kabiri uzi umuzigo ngiye kubatamo. Injira n'ubuntu mu minsi iri imbere nzabishyira ko. Building the Reka nze ndabashyiramo trailer mu kanya ninjya gusoza movie. Y'umuzigo ku wa kabiri turi burebe. Tumeranye neza. Yego. How about you and your crew some awesome CCC promo gear? Ariko we na crew yawe mwaretse tukaba promotion kuri ino ku myenda yose dukora hano ya CCC. Ultra exclusive. Promotion tukabanyiriza mwebwe tukabanabagabanyiriza cyane. Byaba ari sawa. Move. Byaba ari sawa. Hakuno do. Kwereka. Pantaro. Kiza gutya ipantaro yikura ku mugozi. Kuri clip ifashe ikivanaho. Yaje hano gushaka ipantaro bamutumye. Ciao. Baba jinga bose yatumye nta numwe yagarutse. Kumbe hakuno ipantaro bazimanitse nizo bagiye gushutingiraho. thing, my mojo. Cyenangiye Will we kuyakana. lose my mojo? So let's just shoot this thing. Ipantaro zihagaze imbere. Uri kuzibona? Ewan. Ready? Muriteguye Slay Queen. Hakuno yavuye kuzana ipantaro icyo atazi abatangira akazi banagatangiye ahubwo. Yavuye. Guys, Yemwe basore muri aho rata. to the CCC's brand spanking new. Murakaza neza muri CCC Brand Spanking hakuno. Ni iduka ricuruza imyenda. Iduka ricuruza imyenda. Ever been painting jewelsing to lose those 5 extra pounds? That's just like not possible to cut back Ubu Slay Queen baba buvuga amafuti nta kintu kizima baba buvuga. of Mickey D's. Waje hano. Ayi Rwanda ayisha inkindi. These are totally for you. The Super Shapers. Izi pantaro za Super Shapers. Ziriya S ebyiri nicyo zihagarariye. Super Shapers. Odd of the century. Without them, I
I'm buying an entire box. Genda gura ikarito yose. They're fair trade. Bari kuyigurisha make. Great. And 120. Kandi noneho ipantaro itangira kuzamuka imufata gutya cyawe ipantaro munigana imfuro hakuno bari gushutinga babireba ipantaro kubanya ingoto iramwica bose bareba karabaye. Hey Super Shapers irangije ipantaro irahaguruka do mugarara ahangaha bose babireba mwese muriteguye. Bisa nkaho ibintu byose bavugaga ipantaro yabaga ibumva do. Belong, believe and become. Uko byagenze abo yahitanye bose bakakwereka wari umunsi umwe cyawe dore ipantaro yabazengurutsemo bakoramo akazi shawe. Ipantaro ko mbona se hari umuntu nshaka kuyihamo gift wanyimye amahoro. Umuntu wanyimye amahoro yumvaga yambanaho. Umuntu kwima yakwica for sure. Umuntu kwima yakwica. Yageze hano kujyano ni ipantaro do. Yavuye kuzana ipantaro yasanze izo basize hano muri showroom do. Ipantaro iri kunywa amaraso ya Gasani. Areba abo yasize hano bose ipantaro yabakozemo akazi do. Ipantaro inywa amaraso. Uyu rugi gake bucece mu gace nawe ari wowe. Ahita yirukanga igitaraganya ipantaro iramwumva ariko nta kintu numvishije. We sent you last month. And what are you doing here? You're supposed to be kuri floor hasi. Ntago. Speak up. Vuga ariko ibyo uvuga. Ipantaro hari ukuntu ubundi uba wabura inkuru uri ukabura ikintu usobanura nyine. Alan Payton needs these, not me. Uri kuvuga se ziriya pantaro ntago ari yazikoze genda ubibwire. Fashe ipantaro jugunya hanze. Iyi brand y'ipantaro buretse kureba hano kuri kamera do. Ipantaro Do you actually think you have a shot at being regional manager? Ese koko utambeshye ushaka kuba regional manager wa hano? Dream on. Komeza urote nakubwira iki? You're nothing but a pathetic little store manager. We ntacyo uri cyo usibye kuba ikigo kimanaginga kuri stock ntacyo. But you'll always be. Icyo ni nacyo zawururikiye umukobwa bisa ngo bafitanye beef bari gushwanira umwanya mu kazi. Umusore we yifite ibibazo bye. Hano twasoje. Uzi n'icyo musubiza? Yes. Twasoje. Yes, indeed. Cyane pe. Twasoje. Send a boy in to do a woman's job. Kohereza umugabo kujya gukora akazi k'abakora ariko nkawe waje hano ute. Ramunereye babyita ku yaramukatiye. Kaboy ni ujye umbwira izo sirenge. Sohoka ryo aterura ipantaro. Atazi uko yahageze, atahazanye. Cyagwe! Ko yakajyanye ipantaro ko yakaziteruye. Umva urusaku. Dore amaraso mu nkweto tayari. Ubundi kijya kwica umuntu kimukuramo inkweto. Nta muntu ujya upfa yambaye inkweto. Nunakora accident ukabona wambaye inkweto uzavuga uti singipfuye wana. Ntaho nkigiye. Peacemaker ntaho nkigiye kabisa. Hebe. Ibyo byarabaye. Ibyo byarabaye. Pantaro hano hari uri kumva indirimbo z'Abahinde uri kwibyinira hano. Wa mugore twabonye ukora mu ruganda nawe yishyiraho uturirimbo tw'Abahinde ngo yikunde indirimbo z'Abahinde. Tayari ya AC yamaze kujyamo amaraso mu bice byombi bine. Kumbe ipantaro do cyewe tukuniza kanibyiniro Gahinde kabanzi kanabatamika n'abakaraga. Cyewe fata dance wowe fata dance. Gusa
kamera iri hano iri kuri kodinga. Iyi filime kamera iri hano iri kuri kodinga. Hagiyemo Adam hano. Break time. Cyo gihe cy'akaruhuko hano. Umukobwa ca atabonye ipantaro. Tabonye ipantaro. Ipantaro iri kwibyinisha. Ipantaro yagize gutya kureba hano. Yarebye ikimaneke kiri hano. Yarebye ikimaneke kiri hano. Ipantaro ifite ubwenge we. Iyi pantaro ifite ubwenge. Ibaze ko hari abantu ndi kubona iyi pantaro irusha ubwenge. Useka bo nkuvuge cyamfushe. Maneke yagize gutya ikora mu maraso. Yitera sidija mu gahanga. Yitera sindira mu gahanga, bivuze ngo iyi pantaro ubundi ibi bintu bikorwa n'abahinda kenshi. Iyi pantaro kandi twabonye ikunda kubyina ibihinde. Yewe kobwa yaje hano. Mwibuka uyu mukobwa yari yahwereye agikanguka yaje hano. Yagarutse muri store, muri shop, muri showroom. Aho bambikira ibimanike bereka abantu, ariko bagiye bakora maneke zinabyibushye zingana nka mikorojeni. Muzi ko abantu bose muzajya mudushuki ubu nkanjye muzi ingana ne ku buryo mukora maneke zingana kuri. Mukora maneke ndende, nkagiye mukora na maneke ngufi. Mwamubona ngiye na Kenisoro na Timitimini. Twahaha imyenda ireshye ingana niya DJ Pius koko. Kibabaje maneke abari zimwe. Ewe. Umukobwa yaje hano toye kamera abona ukuntu ibintu byose byagenze biramucanga. Byaramucanze. Ari we wakora iki? Tubwizanye ukuri, si turi kuganira. Ari we wakora iki? Umbe hano kobwa break time nicyo gihe cyo kuruka kugeza uriya mukobwa aruri mabyina akazi kigagahinde. Yaje hano muri break room yiwe. Umuntu afite icyumba agomba kuruhukiramo. We Kigali we. Ntuzongere mwiyeme. Okay. Okay. You didn't kill me or anything. I need to watch this. Ukeneye kureba ibi ngibi. Jean amwereka ya video kamera ya recording gato. Rebye ibintu byabaye. Burya ipantaro yafashe umuntu ikamuniga. Yesu Kristo yari ikanze. Ipantaro yagubanyije ijosi. Yamugubanyije. Peyton Jules would have an hour, right? Yavuze ngo Peyton Jules asigaranye isaha imwe. Sibyo? Uzi n'ikindi? Ngwino nkwereka iki? Ngwino tuve muri inzu bigishoboka. Bigishoboka, ngwino tuve muri inzu bigishoboka. Lockdown activated. Ahitaje lockdown batarasoka. Inzugi zigiye kwifunga. Inzugi zigiye kwibana. Tayari inzugi zaribanye. Bivuze ngo nta ginzu bayivamo. Abari muri inzu bose bapfuye icyonzi cyasigayemo nka babiri tu. Nimba atari naba babiri na wa musoro umwe. Inzu yikubise muri total lockdown. Filime witonze. Sinzi. Haya. This is Shruti, come in. This is Shruti, come in. Shruti n'umukobwa. Libya. 20. Shruti bimeze bite? Craig way. Yego. I'm at the back door, you? Gende ku rugi rw'inyuma uri he? Gende muri office yanjye. What? Iki? What is it? Spit it out. I don't know. Dutatane se sinzi mwana. Yatangiye kwibuka. Out there? Kobwa yatangiye kwibuka ukuntu ibintu byose byatangiriye mu kinga. Ubundi wasanga ari nayo wisha abantu. Ko yanyiginze ngo dusibanganye ibimenyetso. Nkabona nta kintu bimutwe wasanga ari wisha abantu mwana. Hari ikindi gitekerezo ufite? Cy'ahantu tugiye kujya cyangwa